Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. ASCC tiripia tumpen methang asai hemalong pherangki amai kangnipo. Aru Niphai Krit Trokarni Autonomous State Demand Committee T Hekpen ASCC Tiripi Amai Pen Methang Asai Hemalong Pherangkyamai Kangnipo Pherangkyamai Ki Pha Lamthe ASCC Lamjai Sarpo Daniel Teron Pen Lamthe Pangdakpon Lamthe Kapangdaka Tengke Kiramtang 1986-17 May Arni Karbi Anglong West Karbi Anglong Lapen Dimahasau Aparman Articles 244A Indian Constitution along Ketokdak Apot Kapelong Chi Puaphan Autonomous State Demand Committee Amahang Patheglo Halabang Sorni Pen ASCC Lapen Kachelang Rapet KSA Lapen KNCA Cheraprin Pen Autonomous State Upon Jisonglo Labangso ASCC Arta Pen Hisaplote 17 May Arni Anke Ningkan Thong Kepranar Kep Kichokpo La Swarni Katalon Ponchia Putaksi Pini Pirangkia Mai Kangni Pon Pusi Terona Sang Hopen Thangpo News Text Report Karbi Anglong News Channel Vis-a-vis Autonomous State Movement in Karbi Anglong and Dimahasau. Published on the occasion of 38th Foundation Day of the Autonomous State Committee on 17 May 2024. Though the 6-0 was implemented in 1952 for the administration of the hill tribals in Northeast India, a feeling of discontentment over the quantum of autonomy surfaced to the fore as early as in 1954, when a meeting of all autonomous councils under the 6th was convened by D.M. Roy, the CEM of Khasi and Jantia Autonomous Council, to demand separate state and amendment of the 6th Schedule. The imposition of Assamese language by the Assam government in 1960 as the official language on 22nd April hastened the demand for statehood by the tribals. When all leaders of the hill tribals met at Tura in Garo Hills on 28 April 1960 to oppose the imposition of Assamese language, initially snowballed itself into statehood movement and decided to form All Assam Hill Leaders Conference AAHLC, which was later renamed as All Party Hill Leaders Conference APSLC. Unlike the present APSLC, where no political party is represented, the APSLC that was formed in 1960 was represented by the Congress, Eastern India Tribal Union, Meghalaya, Garo Union within bracket Garo Hills, Mio Union within bracket Mizoram, Tribal Union, Dimahasau, and hence the name All Party Hill Leaders Conference APSLC. It is pertinent to mention that Nagas under the Naga National Council NNC did not join the APSLC-led state movement, smelling a rat in the politics since the beginning, and went their own way. And finally they achieved statehood in 1963 on December. After some time, the Mijos left the APSLC movement in 1963 following their assessment that it would be betrayed, went their own way, got Union Territory in 1972 and finally separate state in 1987. Meanwhile, Karbi and Dimasas continue to remain good boys of the APSLC and the Congress till the end, and that is why they have to pay heavy price for that. Even SCI implement lo mata pinangan sisilo jako na election ni na campaign lo ko long day ko yung yapan joy mo ko len election alam protect yapan long yo na som lasi nang itu ma truben no ni pong ni yung rat kam tuni ye ni to SCI ato ka som ton kan ci som ko na la pen ni to SCI lo KSA la pen KNCA do la pen asong ko lasi election rem seta high seta ni sistem ko ni pen bina bakang ke SCI foundation de lo mo pen ni lipulo penangan major places along ni SCI foundation de harus bilang sekali aku sabi ni talong zik di pulo hamai lo lo diandang lo pen along ka preka prek ka jiroma sa kan tu ni pen bokayang yang na ni long ni nilip to doje gedi som penangan major places along ni masalah so kami rata dengan turun jatuh har
ini tu min mana poros peri ni kita lo bas karya dia poster lo anak ini parti nak tiba poros ni tu lo sekarang apa macam itu tu dia pakai foundation dia lo kan dulu lapen ke non kita ambil ni kecil semua program tampil hai anu kecil hai dharna hai hal hai apa ni nak cerah kecil turun dia tu pakai saya pun begini cuma parti lain ini Malasi High School along Karbilo Charlia Songpen Kahumridam. Dua Barguri Lakhain Koira Trok constituency ke parlo Dolamara Malasi High School along Pini Dua Barguri KSA Mate Karbilo Charlia Song KDC Kazironga District Committee Maipu Santos Strong Pipen Japonsi Arisang Hotum Dolamara KSA Branch Maipu Mindar Sontokbi Lapen KDC along Dihin Rimbang Moses Terang Latumpen Pini Kahumridam. Bangso kahumridam ng kok alam teke pining ningkan surihinira inquire pli aningkan HSLC ke pasatum ke kompik pena joksi humridam lo. Bangso pen lo Charlie Osomar apiapo lapen lo thanbang atumapan pangrup etsi non ke wang chi pen ke apiapo atum setame Osomar phan ka Charlie along RD kapai pidun chia phan si KSA pen setame tuning report. Lapen lo thanbang atumapan setame sodak pen pachini tekang lo. Lapen non KSA pen kapachini pontuki non adihu HSLC asatlang ki un eatuwapan muntidamlo lipute Osomar apiapo atum setame kachelang dunde setame adaido. Athema class along penang an Osomaratum class nang dunde atum dopi. Lapen Osomar apiapo atum Osomarapan kapejui lapen phone kapayen lapen free piong apotsi lason plang data thek. Lasi non pen ke Osomaratum class ahem leloma mate lelema la high school ahem wangpen lothan baphan arjunangji lapen hemalong setame jasemet pacharli pikdangji pusi chuningri padupon lapen lapu pini KSA pen kahumri damalong man penkedo abang phu abang phiatum setame chirap cheto dunsi chetongdun Lapen Dua Barguri Education EM Richard Tok Bisitame KSA Asong Aphan Pin Khat Pin Lai Dunsi Kahumria Sai Pideng Pon Luputa KSA Pen Pachini Pon Dua Barguri Pen Edverson Crew Report Karbiang Long News Channel Aprangsi na tum media bitung numpan akiro bilo ni tum pini kopi potsi dak mai ke doma kopi potsi kacing ki kacing wai ma la so pathak nang kar judun ji mane nang pachi thang pi ji pan nang litum ke wang apot na dom ha prang si akiro pilo pini bangala puin lo kidam tang metric areja puthak sini tum wang lo dak bang ni tum long bangke kimeo eret penajok itum kacing hon EM Richard Tok B education in charge alang li nang pin khat lo non madam tha kopi potsi hadak lason kimandet lo walang linang toy lo lapen itum wang sidak SMC nitum SMC lapen teacher staff doan tum pencing ki chingwai lo kopi pot lo last goi thoi bang wang lo mane nitum ako class em lut lo lut pen class em lut lo hadak lut lo class 9 student tum si amen chi tok thek the ABC thek the lapen 1 2 3 thek the plus minus ta thang ta chini ne thek the pin ama si question ben sidak laso somar phane ke pa thek bo lapen dak result bang ke 100% pa bang thek bo laso bang ni tum chingki chingwai lo guardian bang meeting hang nang po la bang lo yem bang alang masipulo guardian bang meeting call den no SMC lapen Karbilo Charlia Song lapen teacher tum hoi pen guardian ahem dam samme guardian tum pan hangot lason lo lasi guardian tum han pini hang lo wang lo chitong long lo lapen ki dam tang hoda result mesen ji ang thek dolo pu dim bang pilo adhe ko somar tum bang ko pini subject long 1 mark 2 mark pen ki fair tum sigong bang incorrect homo somar bang compartmental alang tum exam pidun longji sita alang tum same kopi porlo ne sita bangkrinian si form fill up chot la so puthak sita meni tum chingki chingwai lo sita poli jelo la bang lo bangkrini bai pair don po ama rezar bangke jong sila bangkrini yong sang pass that pulunte 50 to 60% of daksi do po lal he
lasi pini hala itum IEM mane quality education polong apor non karbia anglong angdang pi ben stame ilitum long top 10 aru sido number 8 an sido la ana por jongsi ilitum daga bangke papidun bomlang pulote hinolo dam tanglo bolam dolo sitame non kiwang nang jie bangke kiwang jelang bangke 100% papas nang ji busi ilituma yem ba reserva nang ji busi ilituma yem nang pinkhat lo laso teng ben ako chunda chunpon ilitum stame chingki jingwai lo ma da guardian si dak asumar phana chilang de pen nang kitoy dun ma hala so student phana bangke di tuma guardian man stame hem dam stame lang tum phan chingki chingwai dam po laben nang litum theklong lo pini dak ke class 9 long ke abc ki thanang yedim galilo sta abc thek thire la bangke konat lo pulong te ha arum belo er kiji jugi kiji long pen bangsi lp section me section hini dola hala section hini long bangke kosona a school ki than ma kosona class ki than ma po bangsi ni tum ningduk lo bini dak thek long lo bangke are jar hino dak bangala lo dak bangsi ako dak teacher dum bang high school long bangsi class 9 class 10 ningkan hini beta por bangsi abc de than ponang la 1 2 3 de than ponang minu bangke lo laso ke chok che bangke ni tum pakeng bon po aber benans tame ni tum dam po dam pen humri po manang li tum tame media hoi ben sa damon kuanan hadak emi school long la ben lp school long kuanan kitek the ma na tum arju domo je o somar dum ta lang na mo da kuan somar dum si ahok ma ho ma dak bangke itum theklong le dalo dak bangke itum kitek theklong le dat apo si hadak ta arju domo je emi school long বিশেষকৈ এম স্কুল কোচন যি ক্লাস 9 নাকি প্রমোট হেকমা জং সি এবিসি থেকতে মেন সে টক থেকতে বাংলা কোচন সি ক্লাস 9 নাকি প্রমোট দেন মা হাই স্কুল নাকি প্রমোট দেন মা হা তুম বাংকে নিলিয়া বিশেষকৈ বাংকে নিংদুক দাম ল কোচন সি প্রমোট থেকমা যেটা জং সি ক্লাস 9 নাংলে রক জং সি মেন সে টক থেকতে পতে 100% নাকি ফেয়ার বেক পো पास उन एलो लगे लासो सोके ठेकते ओ पान के क्वेश्चन लगे पास होके लासी ने के कचुनिंग रिदा मंगे एलपी लपेन एमई सेक्शन तुम फान अलांग तुम बांग थान पे मेकानन पो बांगसी नंग तुम ट्रू चैनल पे बांके चुनिंग रिलो ना तुम चिपान दुगन आथे बाइनों नंगे पी ओ पी वान से नंगे पी लोपलो ना तुम फान बाइनों नंगे पी के ओसोमार बम ठेगो नॉन क्वालिटी एजुकेशन मिशन 2025 along ना तुम jong si dang cerap dun de pulong ta anu ka preng cerap dun bang velo po bang sini dak pen mrs pilo la pen pini alason nang ka pin khat thek pot ni yem phan tame richard tok bi phan da kiro pilo isilam nilitum batai tin da ke bang stame teacher dum yong si class do deret po bang ke nili thek dam long le la ke teacher dum la koi pire nai buda kali ade dak performance seklong lo non adu dak malasi high school long बांग ट्रॉक्सी वेट के पास था आदिवासी समाज रा तुमके क्लास 10 वे समालो आदिवासी समाज बांग नेल केप ना दुन दोदा बांग नेल केप ना दुन पे बांग ट्रॉक्सी पास दे इतुम कार बियो समाले पास बांग वे पिन ला बानन तुम सि चिनी लो लाके टीचर मन देला दायित्व पिनंग जी कली मानु का प्रेक वाले दायित्व पिनंग कली पेरेंट्स गार्जियन तुम समार फाना चिलांग नुन दे माने ओ समार बांगे तुम्हारे बैंक संकोक थादोकोक ता है मेरे hem pen bang lo dak school em nang palele ni school dun mane bang nane football betu rong nane bazar hiti borwa lomju rong lo toar bengju rong lason da do si nilida la totally mane than vel ani wangda mane ke ba sang se period tin da po bang ni lipu da mane sta nil tum ke bang humri ke bang an sitame sardum bang ke methang class si theklong sta ni me khini ben theklong le der pot kwana hok ne bang ke student da chini lo la ben student of performance bang ke meme la bang ke ha dak penang ke pas mi section penang ke pas asumar tum ban pini ne class 9 tum ban theklong lo class 9 tum 1 2 3 thekte plus minus chini ne abc chini ne 6 ta men Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me